leta ya Iran yaciye amarenga kwaho kugira ngo yemere gusinya ku masezerano y'agahenge na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yakwemera gusubukura indi ntambara n'iki gihugu, cyane ko ibikubiye muri aya masezerano y'agahenge ngo ntaho byaba bitaniye no kugurisha igihugu. Umuyobozi wungirije w'ingabo za Iran, General Mohammad Jagar Asadi, yavuze ko ibyifuzo bya Amerika ngo bigoye cyane kubyubahiriza, ku buryo Iran iramutse ibikoze yaba yemeye kumanika amaboko burundu. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu, uyu musirikare yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirifuza ko Iran yemera ibyifuzo byazo byose ikamanika amaboko burundu, ariko ntabwo igihugu cya Iran kimaze imyaka ibihumbi cyakwemera kumanika amaboko. Uyu mugabo yaboneyeho kuvuga ko biteguye ko mu gihe cyose Iran itabimanitse amaboko nk'uko Amerika ibyifuza, ngo ikigomba gukurikiraho ni intambara. Ati nitutamanika amaboko nta kintu kizahagarika iyi ntambara. Kuri benshi babifashe nk'ubutumwa Iran itanze bw'uko yiteguye gukomeza intambara nubwo ikirimo kwiga ku ngingo yahawe na Amerika zizashingirwaho mu gushyiraho agahenge k'iminsi 60. Izi ngingo Iran zimaranye iminsi 5 ikirimo kuzisuzuma. Gusa ukurikije igisubizo cya General Asadi, hari ibyago byinshi by'uko Iran ishobora kuba yaranze kwemera izi ngingo, ariko ikaba ikirimo gushaka uburyo bwo gutangaza ko itazazemera ndetse no kwitegura ko nyuma yaho ibisasu bya Amerika na Israel bishobora kongera kuyirasaho. Imwe mu mpamvu zirimo gutuma igisubizo cya Iran gitinda nuko imbere muri Iran hari ukutumvikana ku gisubizo Iran igomba gutanga. Impaka ziri hagati y'uruhande rw'abasirikari ndetse n'uruhande rw'abayobozi b'abasivil. Uruhande rw'abasivil ngo ririfuza ko Iran yashyira imbaraga mu kwemera ibiganiro ndetse no gusinya ku masezerano y'agahenge, cyane ko Donald Trump yamaze kuvuga ko niyongera kurasa muri Iran kuri iyi nshuro ngo azarasa ibikorwa byose by'ingirakamaro ku gihugu cyose ntacyo asize inyuma. Ibi yabyise kurimbura Iran. Ibi bikorwa birimo inganda zitunganya amashanyarazi, amazi, ibikomoka kuri petrol n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda ya gari ya moshi, ibiraro n'ibindi. Bamwe mu bayobozi bashyigikiye uru ruhande bazwi cyane barimo Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian. Uyu mugabo ngo ntabwo ashyigikiye cyane ko Iran ikomeza kurwana inkundura kubera ko ifite ibindi bibazo bikomeye igomba kubanza guhangana nabyo, biri mu bukene bukabije bwari busanzwe bunuma muri icyo gihugu, ariko bukaba bwararushijeho kuba bubi cyane muri iyi ntambara. Ubu bukene bukabije muri Iran bunagaragazwa nuko nk'ubu ekipe y'igihugu ya Iran y'umupira w'amaguru ishobora gutangira imikino y'igikombe cy'isi idakinnye imikino ya gishuti, nyuma y'uko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran Meji Taje atangaje ko ubukene bafite buzatuma basubika imikino 2 bari bafite mu rwego rwo kwitegura igikombe cy'isi. Ubu bukene butuma ekipe y'igihugu igiye gukina igikombe cy'isi itabona uko ikina imikino ya gishuti, nibwo President Pezeshkian aheraho agasaba bagenzi be gukora uko bashoboye kose intambara ikarangira vuba kugira ngo igihugu gisubukure gahunda zacyo zo kwiyubaka. Icyakora ibingibi ntabwo abo ku ruhande rwa gisirikare, cyane cyane abayobozi b'umutwe wa IRGC babikozwa. Kuri bo Iran yamaze gutsinda intambara kubera ko ibyifuza Amerika na Israel byazanye muri iyi ntambara byo gukuraho ubuyobozi bw'iki gihugu byamaze kunanirana. Ikindi nuko babona ko aho guhombera muri iyi ntambara Iran yayungukiyemo, cyane ko magingo ya iki gihugu gifite amahirwe menshi yo kugira ijambo rikomeye mu muhora wa Hormuz kurusha uko byari bimeze mbere. Iran iramutse ishoboye kugenzura Hormuz nk'uko ibyifuza, igashobora no gusoresha ubwato buyinyuramo, ishobora kujya yinjiza miliyari zigera ku $100 z'amadolari ku mwaka nta kintu gihambaye ishoye. IRGC ibona ko izi nyungu ari ngombwa cyane kuzirengera kabone nubwo byasaba indi ntambara, ariko uko byagenda kose bikarangira Iran igenzuye Hormuz. Aba basirikari babona ko ibi bifite inyungu nyinshi kandi z'igihe kirekire, ku buryo ari ngombwa ko Iran yihanganira ingorane zitoroshye irimo kunyuramo ziterwa n'intambara, kubera ko niramuka ishoboye kuzirenga izabona inyungu nyinshi cyane. Ikindi gikomeye nuko IRGC irimo kungukira muri iyi ntambara, byaba mu buryo bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu buryo bwo gukomeza kubaka igitinyiro mu baturage imbere mu gihugu. Igitinyiro gikenewe cyane muri iyi minsi, ahanini kubera ko abanya-Iran bagaragaje ko batakishimiye uburyo bw'imiyoborere buriho muri iki gihugu. Ibi ngibi bikagaragazwa n'ubwiyongere bw'imyigaragambyo aba baturage bagiye bajyamo mu myaka 5 ishize. IRGC inabona ko ari ingenzi cyane gusebya Donald Trump ku rwego mpuzamahanga, aho irimo kumugaragaza nk'umugabo udafite ubushobozi. Byose bikaba impamvu uyu mutwe ukomeje kubona intambara mu nyungu zawo ukanifuza kwikomeza. Icyakora nanone ku ruhande rw'abashaka ko iyi ntambara ihagarara barimo Perezida Pezeshkian bavuga ko nubwo Amerika irimo gushaka kuva muri iyi ntambara, ariko ngo ni igihugu gifite imbaraga nyinshi, igihugu gishobora kurasa Iran kikayangiza bikomeye ku buryo gusana ibyangijwe n'iyi ntambara byazatwara imyaka myinshi. Ibisekuru by'abanya-Iran by'ahazaza bikazakomeza kubaho mu ngaruka zabyo. Ikindi gikomeye kuri uru ruhande,
nuko ruvuga ko gukomeza gusebya Amerika ku rwego mpuzamahanga bishobora kuvamo ko iki gihugu cyakoresha imbaraga zacyo zose muri iyi ntambara, kikaba cyanemera gushoza intambara ngari irimo n'abasirikare bajya kurwana muri Iran ku butaka aho kugira ngo bagaragare nk'abatsinzwe iyi ntambara. Mu minsi ishize biherutse no kuvuga ko Perezida Pezeshkian ashobora kuba yarashyikirije umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei ibaruwa y'ubwegure bwe, ariko ubu bwegure bukangwa. Nyuma y'aya makuru, Perezida Pezeshkian yagaragaye aganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani amwizeza ko Iran irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo umuhora Hormuz ufungurwe vuba cyane. Hagati aho, muri za mpande ebyiri zitumvikana muri Iran, umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu ari ku ruhande rushyigikiye ko intambara ikomeza. Mu gihe muri Iran bakirimo gushaka gusuzuma iby'ingingo bagejejweho na Amerika, muri Amerika ibintu bikomeje gukomera na Donald Trump usa nk'utagifite umurongo umwe agenderaho muri iyi ntambara. Uyu mugabo yabwiye ikinyamakuru ABC News ko abizi neza ko muri Iran hari impande ebyiri zitarimo kumvikana ku mwanzuro ugomba gufatwa, bityo ko Amerika ikomeje kwihanganira itinda rya Iran. Ati ntabwo biboroheye kandi natwe ntabwo bitworoheye, ariko tugomba kurushaho kugera ku cyo twifuza. Uyu mugabo yongeye gutanga igihe avuga ko nta gihindutse impande zombi zizasinya ku masezerano mu cyumweru gitaha. Gusa ntabwo ari ubwa mbere Donald Trump yavuze ko amasezerano azasinywa ariko ntibikorwe. Hagati aho, benshi bakomeje kunenga Donald Trump bavuga ko ukugenda gahoro kwe muri iyi dosiye bidatuma Iran irushaho kwihutira gukora ibyo igomba gukora, ahubwo bigatuma ibona ko Amerika itangiye kurambirwa intambara, kandi ibingibi biri mu nyungu za Iran. Donald Trump nawe birasa nkaho atazi icyo gukora, kubera ko ikinyamakuru The Atlantic gerutse kwandika ko ahindagura imyanzuro kuri iyi ntambara mu buryo bukabije, rimwe na rimwe bigaterwa n'uko yaramutse. Ngo byageze no ku rwego abari hafi ye batakimenya neza umurongo mugari wo kugenderaho, ibyo bakora byose bikaba ari biba bishingiye ku miramukire ya Donald Trump. Nk'ubu bibuka ko mu minsi yashize Donald Trump yari mu mwuka w'intambara, ndetse akavuga ko Iran nitinda gusubiza Amerika izayirasaho bigatinda. Kuri ubu uyu muyobozi yahinduye ibitekerezo ku buryo ikigezweho magingo aya ari ugushaka uburyo iyi ntambara irangira vuba bishoboka, amatora yo mu kwezi kwa 11 ataraba. Icyakora nanone Donald Trump akomeje kunengwa ndetse no gushinjwa gusebya igihugu, cyane ko imyitwarire ye yo kugenza make kuri Iran idatuma Iran irushaho kujya mu biganiro, ahubwo ituma Iran ibona ko Amerika iri hafi kurambirwa, bityo ikarushaho gutinza intambara. Bavuga ko Donald Trump yemeye guca bugufi cyane ku buryo kuri uyu wa mbere Iran yatangaje ko yikuye mu biganiro. Donald Trump akavuga ko batiteguye kuyirasaho. Aho kugira ngo Donald Trump ashyire igitutu kuri Iran, ngo yashyize igitutu kuri Israel ikomeje intambara na Hezbollah. Iyi ntambara niyo Iran yashingiyeho ivuga ko yikuye mu biganiro na Amerika. Donald Trump n'umujinya mwinshi yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri telefoni, amutegeka guhagarika ibitero Israel irimo gutegura ku murwa mukuru wa Liban, Beirut. Mukanya nyuma yo kwamamaza turagaruka tuvuga kuri iki kiganiro binavugwa ko abagabo batonganiyemo. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha, kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080.
nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com. mu biganiro byacu biherutse twari twavuze uburyo Isiraheli irimo gushaka uburyo yakomeza intambara muri Libani mu rwego rwo kugira ngo ibuze Iran gusinya ku masezerano yo kurangiza intambara, ibishobora gutuma Amerika irakara nayo ikongera kugaruka muri iyi ntambara. Kuba intambara yakongera kubura umutwe nicyo cyifuzo cya mbere cya Isiraheli, nk'uko byanagarutsweho n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli ucyuye igihe David Barnea. Yavuze ko Isiraheli igomba gukora ibishoboka byose ikazakuraho ubuyobozi bwa Iran. Ati bigomba gukomeza kuba intego yacu nyamukuru. Mu kwakira umuyobozi mushya wa Mossad Roman Goffman, Netanyahu nawe yunze mu rya David Barnea avuga ko Isiraheli izakomeza gushyigikira umugambi wo gukuraho ubutegetsi muri Iran. Ati ubutegetsi bwa Iran burimo kugana mu irimbukiro kandi tuzabufasha kugerayo vuba. Ati ntabwo tuzigera twongera kwemera ko bubaho budutera ubwoba bukoresheje intwaro kirimbuzi na za misile. Ati aya niyo mabwiriza ntanze. Icyakora uku gukomeza intambara kwa Isiraheli kuri Libani kwari gutumye Donald Trump yirenza Netanyahu kubera ko yamuhamagaranye uburakari bwinshi ngo akamubaza amutuka cyane amwita n'umusazi. Atari ku bundi uba muzima. Uyu mugabo ngo wari warakaye cyane yacyuriye Netanyahu amubwira ko iyo bitaza kuba ubufasha yamuhaye n'uburyo yamushyigikiye ngo ubu yakaba yari muri gereza. Ati uri umusazi wakaba yari muri gereza iyo bitaza kuba gihe wagutabaye. Ibi yabivuze abikomora ku birego Netanyahu arimo kwireguraho bijyanye na ruswa. Yakomeje amubwira ko ibikorwa bye byatumye Isiraheli yangwa ku rwego mpuzamahanga. Ati ubu ngubu ku isi hose muranzwe abantu bose basigaye banga Isiraheli kubera iyi ntambara. Ati ubona uri mu biki? President Donald Trump ngo yarabizi ko muri iyi minsi Hezbollah irimo kurasa kuri Isiraheli kandi na Isiraheli ikaba yari imaze igihe irimo kuyisubiza. Gusa ngo muri iyi minsi Netanyahu yahisemo kwagura iyi ntambara aho yavuze ko bagiye kurasa Beirut mu gihe bakomeje n'ibitero byo ku butaka. Bakaba ubu ngubu bageze mu birometero 30 imbere muri Libani uvuye ku mupaka wa Isiraheli na Libani. Muri make Netanyahu ngo arimo gushaka gukabya cyane iyi ntambara kugira ngo arakaze Iran. Ibi ngibi bikarakaza Donald Trump. Ikindi giteye impungenge Donald Trump nuko iyi ntambara yo muri Libani ikomeje kwica abaturage benshi b'inzirakarengane badafite aho bahuriye nayo. Nk'ubu ku munsi wa mbere w'iki cyumweru ibitero bya Isiraheli byahitanye abantu 6 mu gihe kuva intambara yatangira. Libani ivuga ko abasivili 3412 bamaze kugwa muri intambara nyine mu gihe abandi barenga 10,000 bakomeretse. Ubwo no kuva intambara yasubukurwa mu kwezi kwa gatatu abantu barenga 1,200,000 bamaze guhunga bava mu byabo. Abangaba ni 20% by'abaturage bose ba Libani. Isiraheli kandi yari ikomeje gukaza umurego kubera ko magingaya abasirikare bayo bari mu birometero 55 uvuye Beirut. Isiraheli kandi ngo irimo gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhangana na Hezbollah, aho irimo gukoresha ibisasu bikomeye cyane ikarasa inyubako yose ikayikira hasi, nyamara igamije kwica umuyobozi umwe muri Hezbollah cyangwa se igamije gusenya ibiro byayo ariko bikorera mu nyubako nini. Nyuma y'iki kiganiro kuri telefoni, Donald Trump yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga ko yaburijemo ibitero simusiga Isiraheli yari yateguye kuri Beirut. Ati nagiranye ikiganiro cyiza na Minisitiri w'Intebe Netanyahu wa Isiraheli ku buryo nta ngabo za Isiraheli zizajya Beirut. Ati ingabo zari zirimo kujyayo ubu zirimo gusubira inyuma. Ati Netanyahu yasubije inyuma ingabo ze. Ati wakoze Netanyahu. Ku ruhande rwa Isiraheli bavuze ko nta ngabo zabo zari zirimo kugana Beirut. Donald Trump kandi yanavuze ko Hezbollah yamwijeje guhagarika intambara. Ati bemeranyije guhagarika ibyo kurasana. Isiraheli irahagarika kubarasaho nabo barahagarika kurasa kuri Isiraheli. Ku ruhande rwa Isiraheli ibiro bya Netanyahu byavuze ko mu gihe cyose Hezbollah izakomeza kugaba ibitero kuri Isiraheli ngo nta kabuza Isiraheli izabarasaho. Bati Netanyahu yabwiye Trump ko Hezbollah nidahagarika ibitero ku migi ya Isiraheli n'abaturage bayo, Isiraheli izagaba ibitero bikomeye ku birindiro by'uwo mutwe i Beirut. Ati nta kintu cyahindutse ku buryo dufata ibintu. Magingo aya ingabo za Isiraheli zirakomeza ibikorwa byazo bya gisirikari mu majyepfo ya Libani. Icyakora ibi biganiro ntibyabujije ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri intambara yongera kurota hagati y'izi mpande zombi zihanganye, aho Isiraheli yigambye gukoresha drone mu kwica abarwanyi ba Hezbollah, ariko uyu mutwe nawo wigambye kwica umusirikare wa Isiraheli wakoraga mu itsinda rishinzwe kuvura inkomere ku rugamba. Isiraheli irimo gutakaza nibura abasirikare babarirwa hagati ya 4 na 6 ku munsi muri iyi ntambara nk'uko bimwe mu binyamakuru byo muri iki gihugu byabyanditse. Gusa igisirikare cya Isiraheli cyanze gutangaza umubare nyawo. Ku rundi ruhande kuri ubu Isiraheli na Libani byatangiye ibiganiro birimo kubera muri Amerika
bigamije kurebera hamwe uburyo bwo kurangiza iyi ntambara, aho Hezbollah yamaze gutangaza ko yiteguye guhagarika intambara kubusa bisabwe na Amerika kugira ngo ibiganiro bikorwe mu mahoro. Icyakora ntabwo ari ubwa mbere Israel na Hezbollah baganiriye ariko ibiganiro ntibigere ku musaruro. Impamvu ikomeye nuko Israel yifuza ko Hezbollah yamburwa intwaro kubera ko yo na Amerika bifata uyu mutwe nk'uwiterabwoba. Hezbollah na Iran ntabwo bikozwa ibyo kwambura intwaro uyu mutwe, ahubwo gahunda ihari ni ukuwubaka ku buryo uba igicumbi cyo kurinda ubusugire bwa Libani. Ubwo kutumvikana ni ingingo imaze imyaka myinshi itabonerwa igisubizo, ku buryo byitezwe ko no kuri iyi nshuro impande zombi zishobora kunanirwa intambara igasubukurwa. Hagati aho umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko Iran igifite umutima wo kuganira, anavuga ko yiteguye kwemera ingingo ubundi itari isanzwe yemera, ikintu cyatunguranye ahanini bitewe n'ibyo Iran nayo irimo gutangaza. Byose turakomeza kubikurikirana. Mwakoze kutwumva. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.